kan video masa milo nga ilut saka kan lawm view mai ti chuanin khata khan react tura request pakhat ka react chak mai request ron oma chu Comora ben Zofate ti hi nia chu wang chon kan reakang 10 years ago ania tan lyrics anon ziak boka mizowa chon ben thapol takti soi thei ne Comora ben te himo poni sen ngai thateng Jangan kawin rambuang alahi athui vak lo minute ruk vel bor ania ti chuanin tuna kan ngai thak china khan then khat chuanin hei heavy metal kan tiang chi te hi beng cheng kan lo ti view mai the amaro chu heavy metal poni se music hi mak de mai chu arik dan tu dik tak tuning dik lutuk mo hei then khat chu live band aten an play ya an uluk lo thin ka ti chu ka guitar tune dikem ka guitar hi la ya omem han ti te tin heta keyboardist ten lo oma anni hi chu lai thei lo tura ngai do to pania bassist te pon oma ti khan heng ten hen kan tuning en milem ti hi uluk ngai maya ani ta ka chon kan guitar string khami hrui paruk zinga pakhat khalo lai po ni se musica atingai nom lo vek thina ni noise aron chan tir thina ni ti chuanin tuna mi tam tak chon noise beng cheng pokano ti view me the amaro chu music hi eng genre poni se ani dan tur dik thap tuning dik box hi anga arun ri ki chuanin a beng cheng tak tak hian ka hrelawa tu nami phei hi chu headbanger phei tan chuanin phei tan chuan te kan te tan phei chuan lubuk lo kha har sa don tuk ringot concert han nei se mo tlar ma lampang han bu so mai sela khai nuam via win karing ti chuanin hen an mani hi engti kuman record nga chu ka hrelo maro chu hei 10 years ago anin ka hrenon upload hun hi 10 years ago khania chu July ninga kumsa ni som pathuma upload khani hemi ma de hian record tura ngai tai lamo engponi se khati hun lai khan recording hi lo thato viewin ka hre engkim mai hi live record ni bokin ka hre drums ni se anget tha maya ton po azia view mai tin panning chung changa te poni thawa guitar kha kan lo ngai thak chik chuan an thua ani guitar khan thua nge ya omje chu guitar hei live record la nei ngai lo le la nei tur te poi mai thea guitar hi abikin rhythm mangte kala nei chuan dual hian an lo bi katin kan effect processor apo dual output left le right channel lo mani chuan khatianga han pek chua channel sanga han kaltira heta mixer atanga
pening han peka right lampang chu right a peka left lampang chu left a pekang te han ari hi akim dua anal du meni tu na po khanin ilongai thak chen chuan right lampang mo ka vei lampang ka ding lampang to bera guitar ria le lampang a guitar ri poka akal dan chuin ang thoma se music haron ti khat thabi kani chu ti chuan bassist ni se akha to kinaron feel zo boka hetiang la hi chu fitness poimo lo tukun ngot eng poni se angai thak nom ka te ke tira tran kan ngai thlanon le lok nga kuna thok tu de le thei te chung pin su rom khovela hian cherang kawin ramwang wa na lu tukar kot khatlai te ka drums feel ka turu top boka tu na khan ti chuanan ala thu kha awahan tha ve ka ti he a chorus hi lo en ve tawla digna in ma han roi sela lem hlet na ambo to anga fel na in nung han dol sela kan har nge yang Zofate aron ti ni kan ram kaldan phung hi chu enge aram chunga cheng te po hen kan veinit hi hre ta he tu na pokum sang ni som pathuma mi to khania tiang hian la thu tha tak mai Comora band tenaron phua chua kania literature lampanga tui ten han chip tak se chuanin ngai thlak nom takin an soi thein karinga eng poni se ngai thlajom arif fanal boxia enge anin nom man lo rengan hlai mo Idun Phong ta ten hring Ha ta bin om sula I tong vet om ju Tik da In ro rel se Dap skød om loven Ma kon lo ngoro ka tila kan guitar kaldan nal te oron om chulai ve chu lo ngai thla chiang ro chulai chauh ve la chu
riff rodin thak chau live vel pokat toru khop me live angai thaka cha kom ka tia chuan atie ber karon soitak guitar dual ka ti khamo tuna khan aron drop down tira khan dinglam panga chau khan aron kaltir ta velam pang kha chu arita hri lo ta tikhan in woofer te kha speaker dinglam panga chiani chon tuna guitar ri hin se hau lo wanga chu wang chonin ei enge sound system in nei ni point stereo ridik khlap turang khan han nei thei tawla then khati chonin a speaker le lam pang chau ari thei chonin kan du tok mai thina maro chu e music kha arik dan turang in ron rilo thin ani crash symbol nen mo ani choi to maya pui rem takani rengot me chuta chuanin dinglam pang chau haron kaltir thungta nakina veilam pang aron lul le chinga aron khat thale sot meng soi du ka wanga thin music riak hi chon tiroin lo ning viau mai the then kha chon ma se music tui tan powa kathiam big bere katina poni chong loin ma se a riak tu ni meu si chonin soi ve ngai thina ka ngai pui mo thin chu bass le drums hi music a chona backbone kan ti thina kha aban pui akul pui kan ti thina kha ni ti chonin hei tu nang la ya hian ka tia mania po video pakhat ka ena bass le bass drum kalrual mang mi alo khanin anon play chuakani chu platform sang ve takania e ma se kha chu han soi chuanin afu kherlo me thaya ka soi kherlo wanga kalongai mo thina ni chu bass guitar le bass drum kick drum han kalrual reng tur ti tani lovin amai ro chu backbone ani meu wang hianin basis in tin nge bass drum akal drummer in tin nge ara mo drummer in tin nge drum sa work ti hi chik turin chu tiang thau chon drummer point eng tin nge basis kha akal du bass pattern eng tin nge kal chumi mil chon ka vo ka kick pedal te karapem ti kha an chut that ve hi ngai thina ni tuna hianin nia metal a chuanin apoi mo thina tlak rol thap te tuna po khan longai thlau lamo rol thap in ron ri ni soจะไล่โชว์เวลใช่ไหมตีเวลค่ะรีเฟรนทักเลยอะทีแรกก็สวยงเท่าดิ้งลำปังอรุณริมาซาจนเวลำปังอเมรอนลูดเลยนัวnice basis in solo ron nei boka avahan changkang ve ti lai chho vel kaอันว่าหัน professional MVO ก็เตชันจูมาmusicianที่
dik tak chuan overplay hi thileng ki ma hen over hi alo thalawa thileng kim maya over lutuk tak me kan ti chuanin a thalo thin ani chu tiang chi chu music a po hen ani tho maya basis aron solo karon ti kha in lo chik chon chu tianga han solo a han tlan kwal aran kwal do papang kha ni lem lawani kan lo react to pakhata khan ni e mani inzira chauh theu chu kan ne ke ni te ponia hei Comora ben te pohin nivekang institution chu ma se music a chuan an soi thin chu institution a music school at chuanin 10% 20% tiang vel bor hi minzir tira abak percentage la bang zonga kha mani kuta mani practice peile wate ain ngatani anti thina tuna phei chuan dik tak chuanin YouTube ate tutorial instruction video thatak takom toni khatinga tang khan engtin nge music hi ari kanga engtin nge guitar hi kalanga engtin nge ari ka fayang zut rante enge movement enge mohan siam chiam kan guitar kha beng chenga ni si chon omziom lo thina ni chu ti chuan overplay karon soi lai nia basis solo khalo ngai thaula overplay mi alawa tin basis a solo mio wangin guitarist ina a guitar per da na khalo chik pok tawla chutinga bass vak lia khu thei turang khan a play mi alaw ni chumo drummer ni selo in sum poka khalai chovel te pokha guitar kaldan ki a hawang reng viawa ma se a chan chu basis a solo mewani basis a kian chara drummer ni selo in sum pokatuna kin guitar solo lu le chenga basis chuanin ati tur a root nota nget devin mo fingering le char don ni heo thisen chu va perna save ma se king te pictures nin ka ria tiang hun lai hi chuanin ni khating ba kha chong lo alo lem deu ni point kan lo hra thia manga ti chon guitar solo khan technique sang ron mang boka khating kha bending anti lo la shelo kanom tagin sheto tan chona ho view me thaya kan not band tangka tapping ron mangle chia flying picking anti tu na ming ki te guitar strings te picking lampanga te han thai do mel ki na drums fill khan nal lutuk kin lo chi kem va han chang kang em ti chuan a hla thu hi ta hian thim lal fa
kan ne nge yang tim lalfa tin to banon karani tin a ending aron pui rem ko vocals line pay ka chu throat nen voice and la dual box ya scene nen a thum nen ram huai voice niom takani ha kila hi ka soilai khani lova ngora lai chauh ve ki pui top kai van ngai thak nom em ve dik tak chuanin metal hi katui na em chu ni hau lo ma se music hi chu kan lo tui tak tak ani chuan ngai thak thei lo hi lo om lo a tu na mi po hi nge niang angai thak nom ka ti em tho mai tu na mi po hi mo ti em tho mai han ti khan hei angai thak nom ka ti lut tuk zo ka ni chu trong kam hi ka lo thiam lo thina kan ngai tha zo ta der mai Comora Zofate khieng te pictures production ania anni khi heti hun lai hi chuanin farm lar tak mai khati hun lai music video sang siam thin kha ania a film an mana khi tham ral ti film kha ani bokani Comora band te hi ne lar vut te soi tur chu ni lem lawatin an genre ni se mi zo ina kan mil tu rang zo hi non ti lova hemi wang te poi ni me te maro chu music tui tak hardcore music fan tan chuanin tuna hen dik tak chun Comora hen fans an nei thate me ni mi zo zinga hen e die hard fan an tiang chi fans thi to lo tur in phom hin tam lu to kon ngot Comora fans te khan in lo comment cheu don ya Comora tin ti chuan e ke point ka ngai sang em matun han chik to win ka ngai thla chuak veka an ben an professional je ki ribur burangin kan lo rianga then kha chuan swal deuh anga pokan lo ngai mai the amaro chu an personality chu kan va she kherlo ama se an music play a khan an professional je le an hoi hom je kha alang vek mai keima hi lang sar bi kila keima hi lar bi kila mo ka music play hi min ngai thla uluk big se ti kha anom lo reng dramarin ati tur nget deunaron play pop maya tin basis ni se huna chuan nia guitar solo aron oma khan ti khan nget thadawin le ala pumpui me khan nget lut tuk main bass aron pera ti chuan guitar ni se riff nal tak nen tona nal boxia ropui top hemi ka react hi chu tuna pon ni ka ron react na chan chu ka react chak em wang ani pakhat bokani ole ilo hlok pui nge ka ring khati jong khatung thum video chu ni te se